namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Lord, of course, I take update, of course, about a project. Yeah, Ben Mangan, the president. Yeah, and then from there, Suka, Ngena kata magata gagash, Suka, Ngena kata magata psycho. Hey. So as per tradition, kasum of course the 7 January fike wona mranga phanda of course ifika itsale ku vujele jele nyimpi yale ngweni and stuff like that. Hey, swi vete swi susa swo tala la yeah swo tala way by some of course Dr. Stall already chingele intazeni kombela gaza ku a hi tsemele mbe yona mi wisisiwa mase wa mina okay yeah now of course in yeah ku comments that and the line before vanhu vo tani vona kha kombisa ku sho ku ri nga ku ri leya 30 minutes track ku beef track and stuff like that man'we very 1 hour 30 minutes but based on a close source ni nga vutisa vele vele a veri a yona track liya a yona track liya man va chawu yi ri swixaxile hi chawu ka mi swixaxa njhani munhu a ri na phela ku hi ti-project mina ku hi album I think that was the best album for 2025 ku hi project like an overall project was the best like ku va album yi ri balance no ri ku fika ku huma risimu rin'we so hi ti ku swixaxa njhani man so hey munhu a n'wi nyikeni credit a hanya yi tirheni swinene na tinambara ti tirhini so vo tala vula swo bata hayi ku hi close source leyi ni nga hi vutisa yi kombisa ku hayi a hi rona leriya a rona lero leha leriwa hi rin'wana ra tinsimu rin'wana ra tinsimu maybe ngo hleketela ku ri maybe kumbe xana ku nga ku ri leri ra line ya vo mahlasela ne maybe so I don't know maybe swi nga famba nyana hi line ya risimu leriwa but a roll era 26 minutes but 26 minutes hayi by far for now update ra ha ri ndleleni leswi ni nga ta swi vula sweswo ra ha ri ndleleni leriya and stuff like that so yeah mi nga mi xoni vhele vhele na kun'wana ku a yi kombiseni ku hayi risimu leri already ri herini rin'wana ra tinsimu ta yona leti already ri nga hela and ku nga hiti tinsimu leta so yi ri already yi va yi ti endlini so you know already 2 songs so leri rin'wana ra tinsimu leri ti nga ri endla ri nga ready sweswiwa ku nga hiti naswona so it's crazy guys talent yi kona super talented and stuff like that. Mdar bebe tikita ka section ya gagashi ata vuya sina namhla of course kuna image anga fika I poster before it trenda kun'wana ku vele eventually ata fika it trenda so fika wona vatsaka mara why now so fika ifuna ku fika kuma ku hava ku bini gagasha va ku ntwanga hava ku bini AI ha swi ku ntwanga dimena ha AI kahle ya pfuna mara ka swin'wana ya onha and then I even like gagasha even like because loko ri swilo leswi a swo va kona minkarhi liya murhangaphandle ya ha ku i xavisa mukulungwana a swi ta swi veve ku vava swi tlhe swi justifyeka it's crazy swi blind swi easy ku edita hambi swi tlhe swi balance hongo hi yena straight I'm saying it guys ku ri swilo leswi a swo ndleke minkarhi liya mi kuma ku yes AI se trenda ngo xin'wana swi edite so a mi ta ze mi tshemba ma swi kume image ya completely different AI yi ta ku hi onheleni la hayi swo yi ta ku onheni ya va mutwana va n'wi twanga gashman va n'wi twanga mara tiboha swinene ngopfu ma ka ha ri busy le ka gagashi le ma ku busy swinene as you can see kwalano yi gonyini as you can see ku akiweni manjeni hayi le ku tirheni swinene ma ha ri kwalano a yi tlhela nyika a piece of advice ku na live la yi endlela kha nyika a piece of advice yi nga very very important la yeah so fike hi twa a fika kombisa leswi. One thing I will tell you. Yeah. Just because somebody is lifting it, very simple. It doesn't mean doesn't mean it's not heavy. Loko vona me ni tlakule ribye ni ri tlakula so simple.
a swi vuli ku ri ribye leri a ri tiki i nga ri landza wena ri fika ri ku tika. Doesn't mean ku ri if somebody is carrying it so simple or very soft swi vula ku xi xelexo a xi le ku tikeni. Nothing is easy in this life. I nga vi munhu wo kopakopa nguswi swa vanhu. Loko u lava ku ta kopakopa nguswi swa vanhu i ta end up u teka na decisions leti u fanele ku ti take simply because you wanna be like man. Yeah. It's not easy. So my name is Angela Maswidi Lamanini, the only biggest boss in the game. So leswo guys, it's a very good piece of advice about competition vele. Because vo tala mi kuma va ti nghenisa ka competition mi nga ri swi twisiseni ku munhu lowun'wana like i swi endlisa ku yini, like i fika xi njhani ka leswi va nga ku swi endleni xibatani namuntlha ku na xin'wana xi nga ku rhaseni laha handle vusiku yini nge ni ya xi lavalava. Yes xi nyangatse ngopfu ni ta xi lavula ngopfu nampundzu. So it's very important ku munhu a endla swilo hi pace ya yena. It's very important because i tala ku landzela gagaxi i loko mbala tiguchi i nwa mabodhlela u swi tivi ku endla yini swin'wana because loko khe cheka swona swi fambi ti-r swi fambi for the rep da hala tlhelo. So it's very important munhu a fambi hi line ya yena. Very easy hi swona a yi suki ni competition vele na Brian ku va swi lunghezini na ku nga ni fonyo. So you don't know ku loko va kha swi endlisa ku even then it fika swi vanga a financial strain and stuff like that. It becomes a problem. So swi kahle loko se va swi lunghezini na vona ku va ri ka competition ya gagashi. So it's an advice technically speaking even to him in a way because na vona va ze ku compete ku ze ku landzelela na ti-rep ta na kwala and stuff like that. So hayi swi kahle. Vele khe vuya ka misayiko hayi once again yi vuye kambe vele yi tshama yi ri ku vuyeni yi vuye kambe because ka of course ra ti 7 January ni fike ni vona yi tsale a post again la nga fika yi tsala yi ku hayi handla ngopfu yona na leyo sungula yo edita so yi fika yi tsala yi ku let's see I think it's like something is big coming. I think so mostly hence I love go original because something is big coming. Na mara yi lungisa something big is coming again. Ku tshama kha ku ta swa big. So okay check la swona ku tsala ku piano kwala. So swo ya vima amapiano antino swingoma leswo xa hololo ku xihelo kwini and stuff like that. Njha na gege December yi gende ku va na gege ri na Psycho mara ai swako yena one man show 17th November ku ri last show ya kona. Okay ma swi humile njhe sin'wana xi va hololo wa ri no swi humanga la swi humile kumbe swi humile a ndzi zangi swi vona Reds kumbe swi humela ni vona ti-link ta swona ni zame ku search nyana kumbe swi humela a Reds a ni vonanga link ya swona mina ra kumbe swi humela na muna u batla hololo kumbe swi humela a ni swi tivi I don't know. Yes a Reds whatever let's go. So hi leswo guys loko ra a mi nga subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe.